Gigi Hadid hi tunlai modela chuan khovela lar ber polani a April ni somni pathum kumsang kha zakwa somkwa panga khan Los Angeles alo pianga kumsang ni som paru khan British Fashion Council chuan International Model of the Year ra apuan hiar khopa nal chung chuangani hemi kum January tha a fashion company Tommy Hilfiger le Reebok tan global brand ambassador ra thanani bok Vogue magazine atan khovel ram shang som pani lai mai te chuan voi som thum panga zet cover galatan an lo mang to boka Vogue cover March sang ni som pasaria phei chuan hengram US Britain China le Arabia edition na te alang thot maya hetianga thakhata arwala ram shang ati chua Vogue cover ata na man model hi antam lo hle ani tuntuma hian Gigi chanchin then khat ilole shat ngai lem lote kan ngai thadon ani pakhatna chuan Jenner chung kwanen inzom nan nei Gigi Hadid le Kendall Jenner te hi inchian thaber anlo ni mai lava in chung khatna po anlo nei renga lomole Gigi sing tunu Yolanda Hadid hian pasala David Foster anaya David Foster hian Gigi nu anei ma hian Linda Thompson alo nei to a Linda Thompson hian pasal masa atan Bruce Jenner anei chinani an pani hian fa pani Brandon le Brody Jenner te an nei ani chuti ni chuan Gigi Hadid passion hi Kendall half brothers te passion ani ve thoti na ni chu chutia music lama kamingai san mai zai tiamlar tak lo promote Grammy Award som paruk ngot lo dong to tu David Foster mingalo lan ta ka chuan Gigi passion alo ni vereng to ti te chu ke ngei pon kalo sha chian pha a chanchin kan en koile zoya David Foster hian tuna anupui Catherine McPhee American Idol 2006 achanga kan mer sha zai tiamlar takha ane ma che khan Gigi nu Yolanda nen hian anlo in nei to ani ti te kan sha chon makkati de urawa nupui pangalai mai lo nei to le ngal angal ve khop mai ate ka tiril ru neu newa chuan David te ang lo ex ve ngai to tu Gigi nu Yolanda po chu ka sha chiang chak le tlat peka ka kwal thui de to na in tlem te le lok American reality television show The Real Housewives of Beverly Hills achang tu te jing milar tak chelo tak mai kha Gigi nu alo ni renga kumsom pangami ani lai dei to atang khan model lar tak alo ni to le ngal Gigi nu le apa Mohammed Hadid ten fa pathum Gigi te unaw an nei nuwa kumsang ni khan anin chena ti chuan David Foster nen hian kumsang ni som pakhat khan in nei le in mei sang ni som pasari khan anin chen le tani tute mo fiam thu ang dewin milar te po hi anlawin nei kwal mai lo ni hi tu poi ma kan soilem lawang chumo Gigi Hadid chanchina lut le to ang chutia Gigi nu chanchin kan en kwalta ka chuan Netherlands piang Dutch me Christian Sakhovan tu ani ti te kan shal bela apa real estate developer Mohammed Hadid hi Palestine Mizo Bible chongkam takin Palestina a piang alo ni reng si a Gigi chu Dutch le Palestinian tha polani ti na ni chu ti chuan Gigi ero Los Angeles a piangin Australia nani asa khovan chungchang ilo vel te hi anwaya komena soi chunjom tur avatam don em ti thiam tak tele hrichiang berber te khan ron tui ni sak te u pathumna a kalang Gigi hi kumni mi ani lain gas company ami Paul Marciano an athur chuaknal maya kumli mi ani atangin baby gas campaign a telin gas kits atan alang chunjom zela kumsom pakwa ani in ama puchuak tu gas tan ain lan chunjom le ani kumni mi vel le kani atangin modeling lama bulalo chandai to ni chu nasale zwa zoka khovelin kan lo shiat na Victoria's Secret fashion show a December sang ni sum panga khan a in lan chanani adot le achuan high school a kalahin sports angai nat ema fangin modeling career lam acho sana sakor chung chuan thiam tak ni in volleyball a Olympic qualifier alo khel ve hial to ani tuna chuan boxing lam atui chil le veu to thung antile to ni chu annek na tiringem le kumsang ni som patni khan Gigi nu Yolanda Hadid hi Lyme disease wangin en colony a ranung si awangin thok lama har satna tok na sahle a thokat lai phei kha chu na zwalin chilpo chiar hlei theilovin engma po ajak theilo hialani kumsang ni som panga khan Gigi unaw te patni Bella Hadid le Anwar Hadid te po in anveve thu asoi chuak pok Gigi hi achian nu le Victoria's Secret a model pui Devon Windsor nen Master Chef celebrity title chu in anin ela Gigi hian ne na changani achak na tura a eitur siam chu Gigi burger topped with pickled jalapenos and crispy onions ani a alo mandon zong hi achung te a support zealan tirnan Lyme disease veite pui tu global Lyme allegiance a apifekani
he model pian na le mel thatak mai hi music video lar tak taka alawin lan nual to a chung te chu Zayn, Pillow Talk, Calvin Harris, How Deep Is Your Love, Taylor Swift, Bad Blood, Miguel, Simple Things le Cody Simpson, Flower le Surfboard te ani. DNC video Cake by the Osana co-director ani bok. New York City a school lut thale in criminal psychology degree na yatum le a. Ma se modeling lama ti turanga e mawangin school a chol san sia. Ma se engtika e mo chuanin degree na inge la tumru hle ni. Kumsang ni som panga khan Gigi Hadid thi Victoria's Secret fashion show a ain nan chana ma se he show telve har sa taka hian a telve ma hian voi ni ngot an lo nol to ani Gigi now Bella Hadid po hian modeling lama minga cher le a an unaw hian voi tam takan lawin lan dun to china Love magazine issue 30 na an lang duna tin kumsang ni som Paruk Khan V magazine cover a an lang dun boka an patni hian chian thabera anin titona zuipo anin zuina sa hle ni an patni hian modun fau an ni bok Gigi Ming dik tak hi Jelena Nora Hadid ani a anu hian an nickname a phwa dan chu ama school a kalve chin laya an ko chin dan thawani a an zirti tunu in engtia ko tu nge tia zo chuan anu hian Gigi ti in a changa chuta chang chuan Gigi ti ko hlen aloni tani Gigi hian eitura burger le fries a chil tu ani thu so hin theini se chuan Nathan McDonald ka eize chinangati amoto chu risel takni turin eitur thiang lim eila ilofin theina turin burger ei chin ro ti hi ni The Tonight Show with Jimmy Fallon a inlan voi khatna khan angai nat ber JG Melanami burger an eidun nge nge ni akum somni birthday in Gigi hian McDonald gift cards alei te umaya Nathan fast food a eize theina tura moi lo ti palange ani lawania McDonald gift cards le eitur dang gift cards alei te na chan chu New York kolaya akal vel na a amikal pel te pek tura ati ani Gigi ha modeling industry a lo ting reng theidon lawani ti ain chi chiang le a voka shil danin a modeling career atop kuna chuan entertainment industry a la cham chunjom zel du thu ashila ama puala talk show host ve emo eitur siam lam angai na ta wangin cooking show na eve du thu soibok kumsang ni som panga September tha khan Instagram a Tommy Hilfiger Fashion Week runaway show amia a thalak chu a posa he thalaka atak salandan himitam takin na sa takin an soi sela ama soi chetu te chan let nan post sai taksiamin atak salandan aza puilo thule tuwang ma in alandan thak dang lama tum lo thu asoyani Taylor Swift's Girl Squad te hi Hollywood a mishat lo berber pol ania a music video a inlan hovin thomno in angvek party na te an ha ho china a world tour concert ta te anin lan bok chin Taylor Swift nen hian anin zoom na acha hlea a chian thaber Kendall Jenner u Kim Kardashian le Taylor Swift in hir ngau na po in anin chian thatna a ngong lem lawani kumsang ni som panga khan ri the thila ming chiat na cocaine scandal a adelve a abial pahlui nita Cody Simpson chuan Victoria's Secret event Miami an party live video Snapchat a posa he video a hian Gigi hian do kanami cocaine a hip veni om takin langa mitam takin la sataka soi selin Gigi dem na thulir an post loma Gigi hian social media rang takin a chang leta a thiam thu soin cocaine a hip lo thu asoya in molhlom e mai ti in a chang let lom Gigi Hadid le achian Kendall Jenner te hian an mani polin #annei ti hi sia em chu Kenji ti hi ania heng supermodel pahni te hian an thalak dun le video te social media tam takan post dun china an pahni puala search #lartak Kenji annei po hi a om via we modeling industry a hian mel siam danglam lo le cheimoi chup ngai lo an om lo ti thei tuk hian ani a mase Gigi ero hi chu apian pui vek ani amit mul theng hian atak vek ni in ama po in a chei danglam ngai lovin midang po a khoi danglam tir ngai lawani Gigi hian atakin anu a mo reng the wangin TV and care tu lo atini mai thei anu chuan Real Housewives of Beverly Hills show a shisel na chuan lama mangin a chwa san thu apuanga anu Yolanda hi he show a hian kumli azoni na inlan to ani Gigi hi ama chuan Cody Simpson nen kumni vel chu anlovin ngai zong to a chumi nuwa zai thiam lar tak Zayn Malik nen kumsang ni som panga toblama changa inzui chawin sang ni som pariata anin chen le a December sang ni som pakwa khan official takin anin zui le ta ti an puang ani ole Gigi chanchin kan tarlan zinga hian eng hi nge soi chun zomi chak berle ingai dante comment section a hian lo tar lang vela tu chanchin nge isha chak tunge cover le semin ti te po lo soi bokla
chuan channel li lo subscribe lo ani chuan min lo subscribe sakin min lo like sak ve ngei bokla notification bell me tel zeu kha apoimo bokania o tunatan chuan ani phut ule